Haka step khat santrek yayong katanat forest wildlife kalalap ya wei uhati ubalathia yap lengktop haklau hakat sau mer bernihat ribhoi district. La suba bat antat uni uhati ulayap na kejingsha kentha hau electric wire high tension namar uni uwayar ulano renjup tang nyoput AA na kendo hakani kaklau. Nak liang kinong tre katanat forest wildlife haka jingelam jong uba lining walang RFO ribhoi district kilapoi hakani kejaka bentokit ban wat benya ya kidau ki bala penlong ya undi uhati ban thia yap hakani kaklau. Kidang ab iki postmortem report na ki doktor veterinary pat hadin kin satep ne thang ya kamet jong uni uhati kat basha ki kendon an. Kajingno renjuk uni high tension electric wire hajan kendo hagani kaklau kelabu jingma ya ki mensim breu bat ya ki merat rukumju. Range forest officer uba pet ya kani kathan ula kerpat ya ke MEECL ban marmot bat tan perking klo ya uni wire high tension uba ya lingba ya kani kaklau shwa ban jabun ki jingyap jong ki breu bat ki merat hakani ka jaka. Halor ka jingyap uni uhati bat menta kidang ap saya ka hukum bakam halor lakin thang nikin shutep. Ka jingdon jong uni uwaya light baklain bor hakani ka jaka kabu jingma tang ya ki merat henry wat ki breru ki baju pendan kam ya kani ka klau. Nakalyang jong ranger katanat wildlife ula bu da ka jingkar pat si kitanat badai kmi makin le ya uni uwaya ban light na kanu ka jingman saw ya ki pat ba. पेपर नहीं है क्या छोटो में उसका सीधा सीधा यार के नीचे मत जाओ यार बाबू। लाइन के नीचे मत जाओ। सामने में पावरफुल वाला है, पावर है बहुत ज्यादा।